Mushana Production. Nko mwana wawe wozire okushemererwa kwefuzeji nemigisha kurga hari mukama kwija hariwe mukama simwe asema mama kunde fuzeji nkokoro kwikunda kunde fuzeji nkokoro kundo mwana wawe wozire ninkwamiza ninkurahira kemigisha omazima tindu kumushambanusa kemigisha tindu kumanya hari njiro muchome nashwara wabura kwija kundeba bambuzo mukazi wanje nabwo cyo kugarukamu faza yanjurza ngukwayiziraha wamujuma wamuchwabusha mukazi wanje yegarukemu yatero mutima Oriyono yawe Ekitinisa cheka yetu eka yetu tuchombe kwechi eka yetu nitwa abantu abajirumu nitwe twise eka yetu Ekitinisa ahabwe bituru kugamba ahabwe bituru kukora mukama simwe asema mama yetero umutima mukama nakwenda mukama kurire naza kusasa kama simwe asema mnonga ko mukama na Natasha mwije mwija embwene nyenda tutendereze hamwe shemererwe omuruhanga tukwe Nitukuhimisa Yesu, Yesu mwana gwentama Shagama yawe kanyoza Nisiba owanjolele Nagumanga mirebona Ebyoko jona kwawe Ukutari kwechichweka Okwatu heyabusha Yesu nitukuhimisa
yesomana gwentama eshagama yawe kanyuza nisema owanjonire Mara wakimpisha noenda cha. Shako nje kutura. Kano manyangu nyokwe ebyanyu akabuguza byona byotine chai na hano ndakutura nkahi. Mwamini ngo ko mushango tuguye umushango no gwanyina. Mama katsigaho kuyagenzire kuyabenaza kugenda. Yasigaya nsenduko wa Dr. Nyakacho. Kuna ichiro muhanda na mutero na shange namba zitaro. Natungo mnyambabazi owanyambere yantwaro we. Aha. Konkeri izoba omushija yanayenda kumpamba. Kunagezaho kugamba bambinga. Mbwenu kuba kubinga waja mkoyize kuno. Tinyine ho gusa. Aha tokatura. Echebe no echimanya. Iroko jende. Mwamini wa mwana mureke Na janta agende. Ntakagenze na nyenda mbanza nasha bari kunyamba. Kuyambe chikandi. Nyine jara nyine niro. Shamunyamsa echo kulya ninge cyo kunywa. Tarho byo kurya. Tarho miza. Iroko jende. Amizi kagara umwana. Iroko jende, iroko. Iroko jende. Iroko jende ina mati ngato kuriri. Iroko jende na iroko jende.
pfa tukabonabona obanyeyite nkula tetata ejinenaku nabonabona Mzee, we wabyama? muraho Naniza kuramuraho kake. ayi wandetera Akundeba? Ai nanija ganiraho niwe kake. ngo mwana wanje Nawe hurota ki? mpara konkenja Ninchimanya. Wasibota ki? ya Wene jara. Madamu yagira ngo ntaka kuheza cyo kunywa ninge cyo kurya. Mbona mzee, ukayihangane. Hati mzee. Nyanchira nyenda kubuza. Kandi nshabongambira amazima. mbuzi Abo kubona manyiwe ninkwata ko mzee wanje. No mana nyikanshwere ukanyi no musheje. Ni mayanti omukazi no musheja. Ni babi nekitandeki. Konko muchencha bosi. Hari ebitande harimo ibitanda bibiri. Nabireba ati nayantikanyije kubuze ubu no basha kunshobora. mwene umwana wanje ece bitanda bibiri nakace mishangwa yontaha maya nitubye ubyesasire bireke kwebiri kabita nkatahe mangazi nyinja hampa nazishireza kaza kandema gukora birebe ni kora bireke yani ko bita kare nyona nimbuza ubuza ahandi nindebo rije konkrete kuji nze noza kubaje nyone ikimanyi ngo mwana wanje nani bani nkushabira kandi byaha nokushaba ati noshaba ninkushabira mzee wanje ninkushabira buri kimwe cyane kiza kubaje mzee iwe takagira shonga y'ebyejara kugira ngo uyinirho utakafayo niwe kasangiya wano ndeba omisho gawe buri kimwe cyane kiza kubaje iwe munako hatukuna kuyambere nkakwiya kasasiro hatobondaho kushitama kusiba noganira na mzee nkanda kugambire ngunaguma nimkoje no nyarire kitanda takuchumanya musiru we fakazuwe yimuka hojandoze kunyarire kitanda yuwana mzee amajazi ganyu ngashana nokusiba hano mugambasha tarana chamajezi ntumana muganira ndabaze kunyarire kitanda rabo tumwine nambosere mu mugasha ndabojandoze kwa restanda cyane ndabojandoze kwa restanda cyane hano iroko gende kuri bakamba kumera kugatunga tukajana kunoza kwa restanda cyane
biti wa muzeyi ni wonore ko oruntu nkoro narwo rwija rwemerera ngo nurukutebeza Reka ndarukeneye ndakugambira okachi. nongambira ki Ekishenge kibaga cyo mushano mukazi. Iwe no gaba usagambira mu ausigaru mwaze kwa ekitanda cyawe n'umushija wawe. muzeyi otarga kakungambira busha ejineka yanje kandi cyo n'ekitanda cyanje otarga kakungambira busha Onka kindi kugambira kikire. nongambira ki ebyo wabukuremaze kuza kungambira byanje muzeyi nyenda kwisha kupata kama menakuraganise mfite ko mbasi nkugaro mcharo tinkubasa mutabana wotabasa kumba amateka niyo kagarako kampereza amateka orkaterwe nkubawe ubuzeyi bwo kushibana bwezenzi yo mbatabana babwo kwija ni nyenda kupakira mbere nakugambira kafite ko mbutu ngakutwara kagaro mcharo ni nyenda kwisha akamateka nyatinzaga baso wanje muzeyi kanchi kugambire naye ndanindeta abakozi bana nabagomana bacerani banyarire kitano mcenge canje muzeyi tinka bagamu naku utanyeta kemigisha oruzeyi rutine muramo oshitamaha no mukazi muzo kungambura kurwo mukasheshe nyani iza kugambira iyo muzeyi nyati kwenda kumanyira oya no mutabani wawe orishe utariga kakwija kuntegekereza urukaterwe nkubawe naye ndanindo ndabakozi bana nabagomana banyarire kitanda tayina cyo kumanyisa wa Waraina kuchango yale. Wana kora chai watayo mchini. Yale kitanda mangu. Ogumeno okura chitokura. Oshime kwale kitanda de muhariba hoko kusha. Yale kitanda mangu. Manena ni kugambira kumwe yale kitanda mangu. Jisho yale kitanda hamu. Stand. Ofaka zukakora kubuwa shakubi. Yale stand no ndeba. Ndebe semuko. Yale stand no shija wadana ina shange stand chiterire. Bino bano kubongoro nechi chini. Asa dokta ofaka zoshakubi. Madam nanye ndagamba okachenewe. Nechi. Naharichi.
noreba nkashwera omushaija so tukatuye abagaiga munonga tukantutambura tukatwine ebibiina by'abakyara nangwa tukantutambura n'omu matawuni n'ahandi aho bene bashomesa konka bakandi batushomesa omukazi oshemereire kweyarira ekitanda